laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. woɓɓe landi wosi tawi woni sonnaajo tawi ko sowiiɗo sowani moodi makko kono immi tun o yahi Fuuta tawi nandina e faamodiral maɓɓe moƴƴi o wona toon haa o jibina on boobo o wonta toon haa o ɗaɓɓana toon hoore makko kadi boobogo moodi makko no ga o heɓa on boobo heɓiraaɗo ni moodi makko maaya ga moodi makko e naali jonniti on woni ñaawore nde yalli on ɗon o heynoto maasi o ronay o heynoto o ronay madama hari moodi makko e naali jonniti himo naati e ɓe Allah wi walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra o heynoto ka jawdi kadi o haynoto jawdi ndin o ronay ɗumana ko bite ko ɓeygu nam yani debbo on heɗirgol ni yani kamɓe jommidiɓɓe ɗiɗo fi goɗɗo e maɓɓe waɗi zina bonnata dewgal ngal so gorko on yahi heɓinoye goɗɗo hatta ɓeyguli makko ɗi ko ɓeyguli makko bone mo o waɗoyi on no bone no hibbi habbimo ɗon siko debbo on kadi acci ɗon moodi muɗum yahi waɗoye zina dewgal ngal bonaali hakkunde maɓɓe kono bone on no hibbi habbimo ɗon nam goɗɗo wi wo si tawi jooni sonnaajo goɗɗo immini sonnaajo muɗum yo yahu Fuuta mo Bamba Sawa o wonoyi toon duuɓi ɗiɗi moodi makko jaɓaali o arta hara ko wonon nde ñaawore si tawi ani sonnaajo aaden si tawi ɓe woɗɗondiri sonnaajo on hato jini e makko yo huntan mo haaju makko o waɗɗike mo gootel e piiji tati imma o nela sonnaajo makko on ka o woni ɗon o ara wonda e makko ɗon o huntana mo haaju ɓay ko ɗum woni dewgal ngal ma o immo o yaha kanko tigi o tawa sonnaajo makko on ka o woni toon o huntana mo haaju makko on ma ɗum o accita gootel e ɗiɗo piiji tati ɓe wonno haytiɓe wondi nokku gootum si o huɗike tun ma o woɗike sonnaajo on ko accante ko lebbi nayi si lebbi nayi timmi ko wi'ete ko gootel e piiji ɗiɗi watta imma yiida e makko huntanamo haaju on sina ɗum accitamo ko noon alqur'an on wiiri no yimɓe ɓen no jogii faljereeji no sonnaaɓe goo no jeya e ko faljinoyta ɓe moodi maɓɓe imma yaha acca ɓe ɗon ma natta ɓe Fuuta joɗɗinoya ɓe ton ɓe wona ɓe habbo ɓe muñño haa ñande goo ɓe muncito andi seytaane ko woɗa haqqille si ko dagii kon heɓaaki laawi heɓaaki haa ñande goo sina Allah faaɓe on tigi o inna jooni ko ari o yo artu haray worɓe yoɓe wattan fondo moƴƴi ƴettugoo sonnaajo mo inna jooni yaha o wonoya Fuuta yo wonu fannin himo waawi muññaade wonugol tongol ñande o noddi on tigi o inni ko tan kaari ben kaari awa hannde kadi mi falaka wonde ɓaawo mooɗo yo artirmo dey no woodi noon wonɓe naɓude sonnaaɓe mum Fuuta ina jooni ko lontinir o yawna hitaande o ara oya kadi yawna hitaande ara woɓɓe ya acca oya bootaaɗo on o wona toon hitaande makko nde timma o wina o nodda o jooni awa timmiiɗo ko aduna ko won toon taw ko no hawjuɗaa o joɗna mono kadi hitaande awa ɗo mi wata wonde ga hannde kadi mi koye alaa janngude ɗum ɗo ɓe ɗaɓɓa ngantooji goɗɗi goo anndi ga ɓe markas alaa ga pay koye hunjo haray ko no woodi ko wona e ɓaare ɗon kono worɓe ngara ɓe anndi ɓe saloo ɓe haaɓe to o immo o ara gorko on inna noon min ɓaynamin nelanma ko an anndi ko arɗa ko an anndi ko hombo ari kama ɗum no waɗi fewno ɗo ni gorko on ƴetti on no wiyete hay dankiki ka chambre ka wonnoɗo ƴetti dankiki naɓi nokkugo o yaari jooni ni gasi ella ala min mi kala ɗo danki ala mi waalta mi yoƴƴitay
wuude an ndemi waalo kono gorko kadi hay toon ala yaade toon few wo kanko mo jogi ñanndu wo kanko wawata waalade na e buutu soodo e buutu noon adda no yimɓe ɓen wallahi yimɓe ɓen piiji ɗi nder toon no sunna on yarani nder toon moƴƴi wakkille sunna on hewta ka nder galleji de e kay huwodire allahu mustaan goɗɗo landi o ka iidi mo ari tawi ɓe heɓi darnde wotere lutti darnde ɗimmere nde o tawtiɓe ɗon ɓe juuldi nden ɗon ɓe salmini hara kon no yoɓirta ɗon yo immo o habbira immagol ngol so darike o waɗɗon kabbiraari 5 na woni kabbiraari 6 wattude immorgo ngon no almami gerduno noon ka darnde mum ɗimmere kankadi ko noon o gerdata on tumade o jannga fatiha o watta ɗon ko allah arsikimo o e alqur'ana o wadde rukku o ɓanto sujjo ɗiɗi o salmina so arino o tawi ɓe gayni no yeddondira moƴƴi noon ko honɗum o watta ɓuri sellude ko kanko kadi so tawi ɓe woni ko ɓe ɗuuɗi yoɓe juulno iri juulirte noon ɓe juula darɗe 2 darnde almami kabbiraali 7 ɗimmere ne kabbiraali 6 no almami gerno noon ko ɗum ɗon ɓuri sellude na o landi o ko fi honɗum yimɓe wi'uɓe ko yimɓe sunna Allah tawara ko e ɓen tawata ko kamɓe jogata ko jikiriwol ɓe duwata ko batte julde ɓe tappata tabalde wi on mi taƴƴini fii muɗum ɓe yi'aali ka windi yo waɗe ɓen wonɓe wadde ɗum ko ɓen fota e landede ko fii honɗum waɗan ɗon ɗum anndi ka l'islam si a waɗi ko allandete ko honɗum waɗanda ɓay hana wadde taw hay fus ka diina sina hara jogi dali wonde ya waɗ ɗum ɗo al aslu fil ibada at-tawaqquf laawol kisal ko laawol al-hurma sen ndaari en tawa ɗiɗo fof ko fina tawaji tun na diina seede mum sa immi kede jooni a yahi e leyɗe goo a tawa ɗi alaa ka waɗeede ta e leyɗe goo a yiyata jikiriwol julɓe goo naaɓe ɗo ɓe a yaha e tawa ɓe jogaaki jikiriwol e leyɗe ɓurɗe ɗuuɗude ɗen si salminaama mo weyi motoya wiyataake ɗon awa ceerno kaari du'ano en ɗo ma mawdi kaari du'ano en ma almami kaari du'ano en ɗo assalamu aleykum wadde baagatu salat ɓe gayni mono jogii haaji du'agol fi alhaali muɗum o jokka haaji makko ton luttuɓe mo nangala mo yaha ono tabalde on yahata e sinaaka men ɗo a yahata e anokgo tabalde no tappe ka lasli tabalde nden ko waɗano ko fii anndingol humputugol yimɓe ɓen ko média on non hari ko ɓe tappirayno tabalde ko wona wigol ko fii diina tun si tawi ɓay hari on tuma téléphone ji ala awa nulegol hakkunde koɗoli no woɗɗondiri si tawi ko noddutugol fii goɗɗum no wodi no ɓe tappirta siko faatunde ewol faatunde no wodi no ɓe tappirta siko lamɓe ɓen ari no wodi no tappirte si tawi ko iidi no wodi no tappirte siko juma no wodi no tappirte ɗum tappe tun ine hunde kaari waɗi fof ko ara ko ilam ko andingol ko communication jon noon ɗum ɗo humondira e diina few yimɓe sunna ɓen Allah taw hara koye ɓen jeeyaɗen nanon wi'i goltungo mene woni yimɓe sunna ɓen ko tawa on tigi gollitiray ko sunna on wi'i kon ka lasili ɓe watta huunde fiitun no fina tawa no waɗee ko bee ɓe annda nelaaɗo yamirno ɗum maano ka alqur'an Allah no yamiri ɗum ton sahaabaaɓe wanno ɗum moƴƴiɓe waɗay sinaa ɗum ko ɓeeɗo ko alaa e ɗum ɗo ko ngarenaa diina nam o ɓe lanndi o dal kifli si tawi ko o nulaaɗo ko annabaajo dal kifli koye annabaaɓe mo jeya noon on ndi annabaaɓe e nulaaɓe no sirti nulaaɗo ko addanaaɗo message addanaaɗo nelal kesal sariya keso yo yottinge yimɓe ɓen annabaajo wahayu aray e makko kono kanko ko yo sembin nulal ngal o tawi sariya mo o tawi
dal kifli noon mi taƴƴini ko e annaba ɓen o jeewnani laaɓe ɗo jundub ibne abdillah radiallahu anhu ko firo hadis ɗo la sallah sallam maaki man salla subha e riwaya goo man salla subha fi jama'atin fahuwa fi zimmati llah fala yatlubannakum allahu min zimmatihi bi shay'in fa innahu man yatlubhu min zimmatihi bi shay'in yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhihi fi naari jahannam rawahu muslim laɗo maaki mo juuli subaka haray oɗo e nder aadi Allah e nder ndenka Allah e nder hima Allah mo juuli subaka nokku goo riwaya goo wi mo juuli subaka ka jama oɗo haray ɓorde ɗon haa kiikiiɗe haray Allah ƴettanimo garante wota goɗɗo wo tooñumo wota goɗɗo jaggutumo wota goɗɗo waɗa mo hayfus waɗimo e nder hoggo Allah o wi Allah ɗaɓɓirta on wota Allah ɗaɓɓir on huunde e aadi makko ronkon wadde ɓe maana wota Allah ɗaɓɓir on huunde e ndenka makko e kisi e makko e kiwal makko maana muɗum jooni si tawi goɗɗo juuli subaka a ari a tooñi on ɗo haray ko Allah wiino hiwi kon a faalama howtude si Allah a waɗi ɗum Allah ɗaɓɓirima ɗum a waɗi ɗum o hendike ma e ɗum ɗon o hippay on tigi e nder yiite jahannam bimana o hadisi ɗo ko faanda kon tigi tigi ko wonde mo juuli subaka o naata nder aadi Allah oɗo wota tooñumo few rentomo ko ɗoni Hajjaj ibnu Yusuf ko bandijo molnaɗo so addino goɗɗo wargol mo o lantomo ene a julno subaka so on tigi inni mi julno subaka o ene nattemo o sustaafi ɗum ɗo ɓay so Allah ɗaɓɓir on tigi e aadi mum ɓe maana Allah haɗugol on tigi memugol julɗo waɗɗo julɗo subaka on tigi memoyamo hara o heɓina mbar ɗum woni ko faanda e hadis on ɓe maana o julɗo no foti e hisude e yeeso julɓe ɓen tentini so on tigi juuli subaka tentini kadi tawi ko e jama o juuli subaka on so Allah waɗa en fof juuloɓe subaka e waktuji luttuɗi fof kadi ganda sakkitingal ngal ko goɗɗo e sonnajo mum haɓi sonnajo yehi ka mawɓe muɗum ɓay sonnajo yehi ka mawɓe muɗum gorko on jokkitali mawɓe suka on jombani mo ga ɓeyni fi oto sonnajo ɓe wowta fi makko few ɓe terti ɗum hara kono ne ñawara ɗum ɓe ñawara ɗon ko mawɓe jiwo on duwa darade ara yeeto mo ɓe okkuno on o jiwo ari ga